Почитувани гледачи, по втор пат за кратко време наш и ваш гост е светскиот познат фитотерапевт Милета Мануеловиќ, кој повторно е во Куманово со една добра мисија, со една убава мисла, дојде во Куманово тука и прима голема група на пациенти да им помогне како да го сочуваат или да го напредат своето здравје. Мене ми е чест и задоволство што после еве нешто повеќе од месец дена повторно ќе направиме интервју со професор Милета Мануеловиќ за некои нови интересни содржини, односно нови иновации во неговото лекување, кои ќе значат бенефити за здравјето на секој човек и нема многу повеќе да должам. Професоре, голема група на луѓе се јавија, бидејќи денеска за жал имаат многу луѓе проблеми со своето здравје. Вие се озвавте на мојата покана, дојдовте во Куманово и многу ви благодарам што ете може да помогнете на луѓето во нивното здравје. Кажете ни како се чувствувате во Куманово? Одлично. Hvala na pozivu. Jako mi je drago da sam ponovo među vama. I ono što je interesantno u odnosu na prošlu emisiju, ja bih da samo nastavim dalje i da objasnim, pošto sam govorio prošli put o istorijatu, o tome da je fitoterapija stara koliko i sam čovek i da je prateći životinje počeo da koristi ono što su one po insektu svom upotrebljavale za ishranu i mnoge stvari kasnije su proverene, ispitane kako hemijski, tako i u lekovitom smislu. Ono što je interesantno, što bi mislim gledalci voleli da čuju, jer obično kad se priča o nekoj temi, hajde da vidimo šta je to što se nudi kao novo. Ima dosta literature iz dela fitoterapije, apiterapije, akupunkture, homeopatije i tako dalje. Nekada se to nazivalo alternativnom medicinom. Međutim, stvar je u tome da je dolazilo do antagonizma, do suprotstavljanja od strane nekih lekara bez razloga, jer su snagom svog autoriteta potiskivali tu Božju apoteku, kako kaže Marija Treber. Unazad 15 godina osnovano je udruženje integrativne medicine, a integrativna znači da neka vrsta pomirenja i eliminacije antagonizma između lekara i alternativaca, ljudi koji se bave prirodnom medicinom. Sa druge strane, ono što me razlikuje od svih, to sa ponosom ističem, od svih fitoterapeuta je činjenica da sam se prvi put okrenuo lečenju u skladu sa krvnom grupom. Ta prva knjiga, Narodna medicina u skladu sa krvnom grupom, je upravo jedno, ajde kažem, delo koje je iniciralo masu zahteva i ono što je mnogo bitno i dobrih rezultata, da su se velika imena kao što su kod nas Jovan Tucakov, Dragoslav Život i Zoran Nikolić, sa strane Marija Treber, Mitjo Kuši, Brojs i tako dalje, da su se oslonili na krvnu grupu, gde bi im bio kraj. Nisu. Tako da je ovo jedan, da kažemo, revolucionarni pokušaj, jer sve ono što se kod nas u našem organizmu dešava, stvar je u krvi koju jetra proizvodi, a nažalost jedan broj lekara je spreman da, pošto ima dosta literature o ishrani po krvnim grupama, da to sa nepodeštavanjem, omalovažavanjem gledaju bez razloga, zaboravljajući da su još u prvoj godini studija, govoreći o anatomiji i fiziologiji, učili o eritrocitima, crvenim krvnim zrncima, a crvena krvna zrnca imaju antitela, to su detektori koji otkrivaju uljeze u našem telu, kao što su virusi, bakterije, paraziti i loša uneta hrana, neadekvatna hrana. Kao što bi, na primjer,
otišli na benzinsku pumpu, pa da kažemo iz nekog hira ili neosnovano, sipajte šta ima, samo da idemo, žuri nam se. 300 delova i čelik ne bi stigli na odredište, slučajno bi se moglo desiti samo da prodavac goriva ubaci ono gorivo koje treba. A naš organizam je razuđen i ima 100 biliona ćelija, svaka ćelija ima svoju nezamenljivu ulogu i faktički deluje na druge i prima uticaj drugih, pa se po tome razlikujemo od mašina i od drugih neživih bića. Ono što je još zanimljivo kad se govori o narodnoj medicini i upravo o vezanosti za krvnu grupu je upravo rezultat koji daje takav poduhvat, jer dok zvanična medicina beleži 3 do 5% izlečivosti, govorimo o tumoru i kanceru, na ovaj način ja se približavam procentu 85%. Vremenom, radići na ovom projektu, počeo sam da od pacijenata dobijam i oznaku krvne grupe. Pa je recimo 2017. to bila jedna iskra koja je opet zapalila neku vrstu interesovanja i želje za daljim usavršavanjem. Od devojčice koja je imala kancer mozga iz Hrvatske, majka mi šalje pored oznake krvne grupe, B krvna grupa, šalje mi i test intolerancije na hranu. Upoređivanjem podataka tog deteta, na 250 namirnica urađena analiza, upoređivanjem sa krvnom grupom deteta, bila je B krvna grupa, ja vidim da se javlja razlika u odnosu na krvnu grupu u delu 46 namirnica. Dakle, praktično 20% odstupanja ima kod deteta koje ima samo 13 godina, 7. razred. Kakva je situacija kod odraslih osoba i tako dalje. Rešiti zdravstveni problem potrebno je svakako sada vidjeti šta je u tom testu intolerancije to što šteti svakome od nas, a razlika postoji, i upravo imamo situaciju da sljedeća knjiga Kako pobediti rak 2017. godine, gdje su uzeti parametri testa intolerancije na hranu. Dakle, o čemu se radi? Radi se o tome da mi ponudimo organizmu u određenom trenutku sve ono što mu je neophodno da dođe ne do izlečenja, velika je razlika u pristupu problemu, dok zvanična medicina govori o tome da leči bolest, ovdje se radi o postupku iseljenja. Šta znači iseljenje? U čemu je razlika? Razlika je u tome što da bi se problem zdravstveni rešio, potrebno je da otklonimo uzroke zbog kojih je nastala određena bolest. Otkloniti uzrok kod svih vrsta oboljenja, a normalno to i kod kancera, tumora i tako dalje, ciroze jetre, leukemije i tako dalje, potrebno je organizam očistiti od toksina i ojačati imunitet. Jer zbog ta dva pada i razloga koji se ne uzimaju u obzir, imamo situaciju tako poražavajućeg stanja u zdravstvu i faktički ovdje se radi o tome da ne da lečimo bolest, nego kako bi to informatičari rekli svojim stručnim jezikom, da resetujemo organizam. Profesore, kad zborуваме за канцер малко по-доста, како и на кој начин е таа ваша специфична терапија, која трае 12 дена до 16, вие ќе кажете колку, но во оваа прилика ние сакаме да споделиме две искуства, што мене многу ми е драго. Два пациента од Куманово, едниот се вика Бобан, другиот Тоде. Бобан имаше проблеми преку 10 години со холестерол. Човекот све живо има пробано, меѓутоа со ваша терапија, со вашиот чај, за 14 дена неговиот холестерол е во нормала, а кај господинот Тоде простата имал исто големи проблеми и со вашите чаеви сега неговата простата е во
како што речеме, во идеална состојба. Да ги чуеме ние изјавите на нив двајца, па ќе го продолжиме разговорот, што е многу битно да видат граѓаните дека овие ваши препарати се многу ефикасни. И просто да ви кажам наискрено, јас сум пријатно изненаден од овој чај, како делува и на кој начин. Можам слободно да ви кажам дека јас почнав мојата простата да ја проверувам уште од 2013 година и имаше сосема мало како да кажам, зголемување или како стручно го нарекува тоа бенигно хиперплазија, бенигно зголемување на простата. И како поминуваа годините, година на година, проверував и се повеќе и повеќе се наголемуваше. Но оваа година, кога разбрав дека треба да дојде професорот Милета, дојдов, присуствував на неговото предавање, земав од тој чај што он го препорачува. Тоа се случи некаде на 29 април. Од 29 редовно почнав да го употребувам, па се до 29.5, еден месец. Кога го употребував тој чај, пред да почнам... Какви промени забележавте? Забележав некои промени, но не бев сигурен. Повеќе не станував толку ноќе, порано станував 4 до 5 пати, сега 2 пати, некогаш еднаш, некогаш и воопшто не станувам. На 29.12 направив ехо на простата и волумен ми беше 78 милилитри. Но, после земање на овој чај, месец дена, еве пак ќе повторам, откако го земав овој чај, на 29.5.2025 бев кај урологот Тошич и големина на простата изнесува се 44 волумен, изнесува се 44 сантиметри. Од овој резултат скоро дупло е намалена простата. Јас сега стварно сум изненаден. Моја препорака луѓето да ги зимат овие препарати ќе осетат и тоа самиот професор кажа. Не само да го земаш препаратот, него и да одиш на доктор, да одиш да се провериш, било тоа преку ехо, било тоа преку крвна слика, ако имаш резултати, да продолжиш да го примаш. Јас сум длабоко уверен и многу верувам. Тој човек е толку убедлив, толку стручен, толку сум бил на негови предавања и сум слушал на телевизија што имаат луѓето други изјавувано. Ја имам потполно поверење, јас за мене ќе продолжам да го зимам и понатаму и ќе препорачувам на луѓе и ќе го пренесувам моето искуство за него. Postoji mesto gde se tradicija čuva, a budućnost stvara pred našim očima. Mesto koje ide u korak sa vremenom, dok priroda ostaje netaknuta, pružajući mir i avanturu. Ovde svako može naći svoj kutak, u urbanom ritmu svakodnevice ili netaknutoj prirodi. Mesto susreta generacija, gde se stare uspomene obnavljaju, a nove stvaraju. Dobrodošli na Zlatibor. Tradicija u srcu, budućnost u svakom koraku. Pa evo, upravo imamo nekoliko pristupa problemu. Problem bi razložio u 3 faze. Prvo, u delu prevencije. Vrlo malo se govori o tome kako da pomognemo organizmu pre nego što dođe do oboljenja, pa imamo nekih 100-ak ovih biljnih mešavina za različite oblasti, neke ste već pomenuli,
A kad dođe do oboljenja, kada lekari konstatuju da je došlo do kancerogene, odnosno tumorske ili kancerogene promjene, onda je potrebno da se pristupi iseljenju. Pošto sam već rekao, treba znači, organizam osloboditi toksina, to delovanje s polja je upravo kupka, obloge masaža, ispiranje, irigacija, škotski tuš, ubacivanje umetka, komprese, sauna i tako dalje. Ni ti protokoli nisu isti za svakoga, pa je i to još jedna novina u ovom pristupu problemu, jer mi se svi razlikujemo kako po opštem stanju, tako i po tome što neke, zbog bolesti koja je nastupila, neke probleme ne smemo da predupredimo u smislu da ih ne uzmemo u obzir, jer recimo kupka je boravak u kadi sa toplom vodom u 80% slučajeva gdje 50 litara vode, 2 kg topljene morske soli i pacijentu u toj toploj vodi treba da provede najmanje pola sata. Zašto? Zašto kupka, zašto topla voda, zašto sol? Zbog toga da bi zagrevanjem preko 40 stepeni izazvali veštačkim putem znojenje, preznojavanje organizma, a da bi na taj način izbacili toksine pre svega iz limfnih žlezda. Znamo iz osnovne škole čemu služi ta limfa, da je ona tečnost bezbojna koja organizam brani od virusa, bakterija, parazita i tako dalje. Sa jedne strane, a sa druge strane treba kao i venska krv, da se vrati tamo u bubreg na dehidraciju, pa ono što vredi ide ponovo u jetru, što ne vredi preko stolice. Сега да кажете, професоре, дека кога вие имате терапија со канцер, најтешки заболување, вие ја напаѓате болеста и преку кожа и однатре. Da, ali vidite, taj oblik delovanja, rekao sam oko 80% slučajeva, nije prilagodljiv za osobe koje imaju srčanih problema. Jer zagrebati srce u tako toploj vodi može da dođe do kontraindikacija, da se pacijent onesvesti, da ne možemo da mu, ne da mu pomognemo, nego napravit ćemo gore. U tom slučaju ide kupka, isto od soli, ali takozvana sedeća kupka. Ne potapamo gornji deo tela, nego samo do pojasa. Na taj način toplota se prenosi na cijelo telo. Nije isti efekat kad je puna, ležeća i ova, ali od dva zla biramo manje. Kad se radi o neurološkim problemima, ništa od ovoga ne smemo da uradimo, nikakvu kupku, jer u stvari bi pogoršali stanje, nego u tom slučaju ide takozvani škotski tuš. Topla i hladna voda naizmenično i to 45 sekundi topla do granice izdržljivosti tela, a 15 sekundi hladna voda. Na taj način mi postičemo cirkulaciju krvi, jer od ukupne količine krvi u našem telu, prema tvrdnji stručnjaka, 3/4 treba da se nađe uvek u glavi. Istina da je mozak iskorišćen svega 3 do 5%, ali moramo svaku zonu i za astronomiju, i za fiziku, za muziku i tako dalje da održavamo, da ne bi došlo do problema druge vrste. Она што е интересно, кај пациенти болни од канцер, на секои 2 часа ставате облоги, примера кој е канцер на јетра, на плуќа. Pa evo, idemo redom. Kad pacijent izađe iz kupke ili ovog tuš kabine, ako se koristi škotski tuš, nisam samo rekao da ni kupka nije ista, ni ova ležeća, ni sedeća kod svakoga, jer se u nekim slučajima umjesto soli koristi odvar biljaka. U kojim to slučajima? U slučajima kada osoba ima otvorene rane, melanom, dekubit i tako dalje, so na ranu ne ide. U tom slučaju ide odvar biljaka od hajdučke trave, od nevena. Za osobe koje imaju kancer kostiju, kupka se pravi od biljke rastavića sa ciljem da eliminiše bolove i da na određen način regeneriše koštano tkivo,
Tu ima dosta polemike oko toga da je to neizvodivo, nemoguće, međutim moguće je. Sve je u prirodi, sve je u Božoj apoteci. Kad pacijent izađe iz kade, bilo koje vrste ili tuš kabine, potrebno je sada da poboljšamo perifernu cirkulaciju, pa dajemo jednu tinkturu sa ciljem da se premaže cijelo telo i da dođe do prokrvljenosti, kako bih rekao, cijeloga tela. Jer veliki problem u zdravstvu i u ovim pokušajima čišćenja organizma, čak i kod mladih osoba, hladne ruke i noge. Krv nije došla do svake tačke, svakog kapilara, a koža je najveći organ i zato imamo razne promjene na koži od mitisera, čireva, mioma, papiloma, strije, psorijaze, vitiliga i tako dalje. Žao mi je da dermatolozi uglavnom i isključivo deluju samo s polja. Treba se uvijek pitati koji je bio uzrok da dođe do takve promjene. Rešiti uzrok znači očistiti jetru, poboljšati kvalitet krvi, znači dovesti, pošto je jetra laboratorija krvi, da dobijemo krv iz tog organa sa svih 117 parametara, ali referentnih vrijednosti od do. I po meni, kako je to govorio John Locke u delu pedagogije, govoreći o tome da su oči prozori duše, ja sam tu kovanicu osmislio i upotrebio u delu kože, govoreći o tome da je koža prozor zdravlja. I zato je potrebno da delujemo iz polja, ništa nije problem. Pored toga što ćemo mi organizam da prokrvimo, kako bi rekli, jer sve je u krvi, ovdje imamo i situaciju da je potrebno da razbijemo određenu otvrdlinu, kao što je, na primjer, adenokarcinom, bilo gdje da se nalazi, to je obično u komadu, može da bude adenokarcinom prostate, pluća, pankreasa i tako dalje, a postoji takozvani mikrocelularni, teži oblik i svrha je da mi pomoću te tinkture razbijemo tu otvrdlinu, da je razložimo, pretvorimo u tečnost, a da pomoću druge dve obloge, kao što je obloga od ricinusovog ulja za spoljnu upotrebu ili tesa od raženog brašna, koje može kao obloga da iz organizma, ako je to na grudima, ako je na stomaku, ako je gih na nogama i tako dalje, da izvučemo do zadnje kapi te tečnosti, što opet lekari se jako muče i pacijente, jer ovo je bezbolan način sa jedne strane i potpuno bezbedonosan, jer ne možemo da izvučemo pomoću obloge više tečnosti nego što sme. Poznato nam je u biološkom smislu da je naš organizam sastavljen od vode, od tečnosti, uključujući krvnu plazmu, oko 75%, tanina, ovih mišića, tkiva i tako dalje, oko 20 i lipida, masti. To je ovo. Prema tome, količina vode u organizmu ne sme da se smanji ispod tog procenta, a naročito ne sme kod dece jer je to iznad 75%. Postoji protokoli koji su vezani za čišćenje organizma sa unutrašnje strane. Sa unutrašnje strane koristimo melem, koji nazivamo ga melemom, ali u obliku čaja, čiji se izbor komponenata biljaka vrši pre svega prema krvnoj grupi ili testu intolerancije na hranu, a onda prema vrsti bolesti i stepenu oboljenja. Dakle, čistimo probavni sistem time što ćemo pomoću tog čaja da očistimo i krivni sistem, i želudac, i 12-palačno crevo, debelo crevo i tako dalje. Pored svega toga, ono što je vrlo značajno, a što se opet ne upotrebljava, što mi je jako žao, da lekari ne vode računa o istraživanju koje je napravila doktorka Hilda Clark, koja je lečeći ljude u kliničkim uslovima uz potpis, saglasnost pacijenata, se dogovorila da dok traje proces isceljenja, lečenja od tumora i kancera,
u organizam ne unose ništa što je na bazi mesa, mesnih prerađevina, mleka, mlečnih proizvoda, riba, jaja, piletina, med. Ona je lečeći tu grupu ljudi, ciljnu grupu, zajedno sa grupom pacijenata koji su primali hranu iz trpezarije bolničke, imala 20 puta veći uspeh. 20 puta matematičari i ekonomisti znaju. 20 puta nije 20%, nego je to 2000%, ogroman napredak. Ona je uradila studiju na tu temu, tvrdeći da su paraziti uzrokovači tumorskih i kancerogenih promjena. A kako se oni hrane proteinima, belančevinama životinjskog porekla, to je nemoguće bolest pobediti ako pothranjujemo uzročnik, što je logično. Tako. Ona je zbog tog otkrića nominovana za Nobelovu nagradu, ne znam da li je dobila, nažalost, ali veliko otkriće u tom dijelu. Mi danas imamo situaciju, čak od strane nekih onkologa, koji su spremni, bez ikakvog argumenta i tvrdnje, da pacijentima savjetuju jedite sve, snaga na usta ulazi. Pa to znamo svi mi, ali da li je moguće da taj neko nije čuo za Hildu Clark, nije čuo za to istraživanje i da li možemo to da skrivamo i dokle da bi opravdali ideju o zlatnoj milijardi, suluda ideja, da umjesto zdravstvena organizacija da nam pomogne, da nam kvalitet života bude bolji, a životni vijek da se produži, mi imamo ideju da tek svaki 10. treba da preživi. Profesore, vi na всеко излагање велите дека во секое домаќинство, во секоја куќа непрепораштиво и неприкосновено е да се пие дестилирана вода. Зошто? Pa evo u mojoj trećoj knjizi, Biblija zdravlja, početak knjige je sa 8 zlatnih pravila zdravlja. Između ostalih je tu voda, vazduh, hrana, sunčana energija, zatim fizička aktivnost, umerenost, zahvalnost i tako dalje. Kad se govori o vodi, voda je, može se reći, čak i važnija od hrane, jer su mnogi ljudi se izlečili pomoću destilovane vode, a o destilovanoj vodi govori Norman Boker, biolog engleski, koji je napisao knjigu u 113. godini života, da li treba veća i bolja preporuka, voda i vaše zdravlje. I on govori o tome da destilovana voda ima samo 2 atoma vodonika, 1 atom kiseonika, vrlo mali molekul i može da prođe kroz svaku membranu. Voda ima dvoje ulogu da pomogne varenju i da okupa sve naše ćelije, 100 biliona ćelija, da pokupi kalcite, prljavštinu, gips i tako kamenac, da izbaci. Ne srebrna, ne ova, ne ona, gluposti o kojima možemo da slušamo. Znači samo destilirana voda. Da, destilovana voda. On je čak imao i eksperimente da je, na primjer, dolazili su mu ljudi sa poražavajućom krvnom slikom. Za 20 dana korištenja destilovane vode za ljudsku upotrebu, da ne bude zabune, nije to voda za peglu, za akumulator, za pranje, šofer, šajbne i tako dalje, destilovana voda iz apoteke, on je za 3 nedelje vraćao zdravlje ljudi na neverovatan način, dokazujući da destilovana voda ubija parazite, ovo što smo čuli i rekli za Hildu Clark. Za 2 sata prisustva destilovane vode u našem organizmu nema parazita. Razumete? Šta ćete bolji lek, jednostavniji i praktičniji. On je živao 118 godina i od Boga je 120, pa kad ja kažem pacijentima idemo do 120, nasmeju se, znate, i kažu, aha, to je već mnogo i tako dalje. Profesоре, прочуениот Ричард Шулц имаше една синтагма која вие често ја препарирате, тоа е ваш идол. Нема неизлечиви болести, па во тој контекст вие пред известно време на прагот сте да направите нов изум, ново откритие, лекување на една многу специфична, како да кажем, незгодна болест, реуматоидни артритис. Тоа ќе направиме експеримент сега во Куманово
Kako i na koji način dojete do ta ideje? Pa evo da vam kažem nešto, njegova sintagma ili čak i knjiga, naziv knjige, kaže lečenje neizlečivih bolesti. Nema neizlečivih bolesti, a sa druge strane kaže ako dva ista pacijenta lečite jednim istim lekom, preparatom ili bilo čeme, budite sigurni da jednog lečite pogrešno. To što sam pored tumora i kancera na mekim tkivima, što je bila moja specijalnost, krenuo prema domaćim zadacima koje sam dobio pre svega od prijatelja, rođaka i ono sve. Imamo artritis, pa je onda u decembru mesecu bila devojka iz San Galena iz Švajcarske koja je imala multiplex sklerozu. To je bio neki prvi pokušaj da vidimo koji su rezultati. Devojka koja je imala 27 godina od puberteta je vezana za kolica 12 godina. 8. dana je u Ribarskoj banji u našem hotelu prohodala. Dakle, upravo ovo što govori Richard Schulze, nema neizlečivih bolesti, samo je u pitanju sada kako, na koji način i sa kojim naporom i logističkom podrškom. Mnogo je bitno i porodica koliko želi da se ta ideja ostvari, bez obzira na opšte stanje i razmišljanje i tvrdnje bilo koga. Evo je profesor, ovdje imamo jedan fantastičan preparat, Topikam, za kamene v bubrezi. Много луѓе мачат, тоа се неподношливи болки, дури неиздржливи. Меѓутоа, со вашиот препарат, овој Топикам, каменот во бубрези се регулира. I ne samo u bubrezima, nego i kamen u žučnoj kesi, čisti žučne jetrene kanale i tako dalje. I ono što je vrlo interesantno, vremenom baviti se ovim poslom, ja dolazim do saznanja da se kamen javlja u jetri, da se javlja u plućima, u štitnoj žlezdi. Baš ovo što koristimo vodu sa velikim brojem primesa. Ljudski organizam sa česme vodu koju koristimo raspolaže ovim rastvorljivim supstancama koje prelaze 100 jedinica. Do 100 jedinica organizam može da metaboliše. Preko 100 ostalo je ovog dana, sutradan, preksutra i tako dalje. I mi imamo takav problem koji imamo. Ovaj prah, to bi se reklo, je upravo preparat koji razbija kamen, nema ono da pokrene pa da napravi problem i topi ga, zato se i zove Topikam i za 4 dana do 3,5 cm u bubregu, do 2,5 u žučnoj kesi, jer žučna kesa je na sporednom, što bi se reklo, koloseku, pa treba malo više vremena. Evo, Kumановци мои, значи не мора да одите на операција, да под нож имате овој препарат за 3 до 4 дена, камен во бубрек и камен во желудник, нема ништо. Професоре, домашни лекови во домашна апотека, ќе ве замолам да дадете некои драгоцени совети за нашите гледачи. Ово е првиот домашен лек кога човекот има пат на имунитет или настинка, мастика, домашна мастика, маслиново масло и домашен мед. Ja sam to nazvao 3M. Maslina, med i... Što pravi ova na organizmu? I evo sad ovih dana dok sam ovdje bio, prekladio sam se i to napravio u uslovima hotela. Vratilo se zdravlje. To može da uradi svako, bez ikakvih problema. Što treba da se napravi? Jednaki delovi zapremijski, jednaki delovi mastike, jednaki delovi, recimo, ajde kažemo, šoljica kafe mastike, šoljica kafe maslinovog ulja i šoljica meda. Kad se to sve sjedini... Misliš jedna kašika meda? Ili pomoću onog štapnog miksera ili na koji drugi način. I uvijek je potrebno da se promućka jer nema homologatora, ono što će da sjedini. Nešto nisam znao da upotrebim, nego što smatram da svaka hemikalija na određeni način škodi. Tako da uvijek da se promućka i da se uzme i 3 do 4 kašike toga za, ne samo za, evo meni, što kaže, imam malo da curi nos i da sam kašljao i tako dalje, 3 do 4 kašike u toku dana rešavaju problem. Da.
втор лек домашен кој го препорачувате за срце? Da. Першун или магданоз? Pa evo, što se tiče srca, zaboravljamo nešto što se, recept recimo koji je korišten 800 godina. Sta naše bake su to koristile. U 1 litar crnog vina, domaćeg vina, kuvamo 3 vezice peršuna, svežeg lista, Dobro. 20 minuta. Skuvano je kad promeni boju, kad umjesto zelene boje dobije bravkastu boju, isključimo ringlu, šporet i sačekamo da se malo prohladi, procedimo to i ubacimo kašiku vinskog sirćeta i 300 grama meda. To je, i vratimo na ringlu da se sada to sjedini. Da dobije jednakva smesa. Jednako, da. I upravo to je recept koji pomaže srcu, da srce je, ne treba da pričamo od koliko Glaven motor. Da bome, nije lepo govoriti koji je organ važan, a koji je važniji i tako dalje, ali dokaz da bez srca, bez jetre i bez mozga nema operacije, nema uklanjanja, nema života. I na ovaj način se to dobrim delom pojačava, a kad se govori o crnom vinu, treba da podsjetim samo da se crno vino nekada davalo pacijentima u bolnici, da je crno vino antiseptik i antibiotik neslučajnih razmera i, na primjer, pričešće koje se vrši u pravoslavnom svetu, gdje dolazi bolesni i zdravi i ono sve, niko se posle pričešća ne razboli, jer ta kašičica koja je ponuđena jednom, sada ponovo ide na dezinfekciju i deratizaciju ili šta ja znam, čišćenje, i to je jedan od načina zbog čega možemo da kažemo. I smatraju, na primjer, stručnjaci da u jednoj kafenoj kašici, onoj jelovnoj, 4 kubna centimetra crnoga vina ima više antiseptičkih i antibiotičkih supstanci nego u bilo kom leku u apoteci na belom svetu. Mi to zanemarujemo, zapostavljamo i tako dalje. И трет домашен лек, многу луѓе денеска имаат заболување, тешко заболување за пушење или каротиди. Ви имате тука еден домашен универзален лек. Da, pa evo, treba da podsjetim samo da od ukupne količine krvi u telu, od 4-4,5 litra, zavisi od konstitucije, 3/4 krvi treba uvijek da se nađe u glavi, u mozgu. Zašto? Iako je mozak iskorišten svega 3 do 5% ukupnog kapaciteta, kada bi kapilare 10 milijardi neurona poređali u ona 3 dela mozga, jedan pored drugog, dobila bi se površina fudbalskog igrališta. I zato je potrebno da mi mozak održavamo u svežem stanju, u ispravnom stanju, bez obzira što nemamo potrebu za astronomijom, za muzikom, za umetnošću. Te zone nisu iskorištene, ali to moramo da održavamo. I ja koristim jedan ovako možda banalan primjer, dunja na ormaru, u jesen ubrana, mirisat će nam soba sve do proleća, ali od kakve dunje? Od one koja nije ubijena, oštećena ili crvljiva od ovih drugih, neće imati mogućnosti. Dakle, da bi krv u toj količini došla, a znamo opet iz anatomije da je jetra laboratorija krvi, da ona šalje krv u pluća, gdje se vrši oksidacija, gdje se prima kiseonik, a ta količina sada ide prema srcu ovom aortom prečnika 4 cm, da bi iz srca sada kroz 2 male cevčice u toj količini trebalo da dođe do mozga. Da bi srcu pomogli da se to desi, treba da vidimo šta je sa karotidama, te 2 cevčice, da li su one čiste, one funkcionišu dok smo zdravi, ali ako ima polipa, zakrećenja, zadebljanja, eto problema i dolazi do demencije, do raznih zdravstvenih problema, pa da bi to vratili u normalu,
jedan od recepta koji može jako dobro da pomogne je koren koprive. Da napunite neku staklenu bocu, da li će to biti flaša ili tegla i tako dalje, i seckamo koren na komade, do vrha se napuni ta posuda, a onda prelijemo rakijom, ne ljutom, ne većim stepenom delovanja od recimo 20-22%, jer ljuta rakija ima preko 50%. I nakon 2 nedelje može da se uzima po jedna čašica te rakije ujutru na prazan želudac. I karotida se rešava. Karotide ćemo da očistimo do tih razmera da ćemo se oduševiti, a upravo kad idu kod lekara meri se protok krvi, pa ako ima oslabljen protok preko 75%, mora operacija, uređivanje stentova i tako dalje. Nema potrebe. Lek je bio u prirodi, sada je i bit će u buduće. Fantastičan preparat, citrosal. Koja je njegovata namena? To je jedna vrsta tinkture pomoću koje mi poboljšavamo perifernu cirkulaciju, da izlaskom iz kade ili tuš kabine da pojačamo tu perifernu cirkulaciju i pacijent nakon tog protrljavanja osjeća kao da mile mravi, a iza toga kao da su i ruke i noge stavljene u ravno. Zbog toga što nema dovoljno krvi ili krv nije kvalitetna, a pre svega što nije došla kao kvalitetna, imamo zdravstvenih problema. I ona se koristi, može to i na krpu, može na neki tufer, na sunđer i tako dalje. Samo da se pokvaci cijelo telo od vrhova prstiju, nogu i ruku prema srcu kako teče venska krv. Od iste te tečnosti stavljamo oblogu pomoću koje ćemo da razbijemo svaku tvrdlinu na dubini do 7 cm. A pomoću testa od rađenog brašna, koje je higroskopno i koje će da izvuče do zadnje kapi, do dubine do 7 cm, bez sečenja i bez badanja, bez bezbednosti, nego samo onoliko koliko telo dozvoljava, za 3 sata jedna obloga od testa od raženog brašna može da izvuče do 1,5 litara tečnosti iz grudi, stomaka, gih na nozi i tako dalje. Vrlo jednostavno. Da, profesore, nakratko, imamo još 10 minuti i završuvаме. Вие постојано велите чисти црева. Фактор, меѓу најважните фактори за добро здравје. Има научни докажано студија на Ричард Шулц дека луѓе кои имаат нечисти црева доаѓаат до тешки невролошки заболувања, големи пореметувања во организмот. Зошто секој човек треба да има максимално чисти црева? Pa evo, pomenuo sam doktorku Hildu Clark, ja ne mogu da se oslobodim nje, jer je autoritet svojevrstan. I ona kaže da u svakom telu, u svakom živom stvoru ima do kilogram parazita. A kad pogledate na internet ili na ovo kako izgledaju, prosto da se uplašite. Ne znate. Da bi se taj problem rešio, eto idemo sa tim čišćenjem creva. I Richard Schulz daje 2 formule, neverovatne. Imamo jedan takav preparat gde se nakon samo 3 dana šolja napuni fekalijama. A во тоа главни компоненти се што полута чили паприка и џумбир. Ljuta paprika, džumbir, stavlja se i u nekim slučajevima i soda bikarbona i tako dalje, ali sve zavisi, imate te različite formule i svrha je, on kaže, dokle se koristi taj prah. Dotle dok se nakon 2 ili 3 dana ne napuni šolja, da izvinete. Jer tada vidimo koliko je te nesreće u našem telu. A to je ono što predstavlja potencijalno opasnost da dođe do nekih ozbiljnih problema. Da ne bi do toga došlo, idemo sa tim. Ja samo bih završio, ako se slažete, sa tim da samo sa rezultatima koje sam imao u 2024. godini, a na predlog doktora Vuka Stambolovića, koji je veliko ime
u delu alternativne medicine, jer je bio osnivač alternativne medicine u bivšoj Jugoslaviji i on predlaže, kad jedno tako veliko ime da takav predlog, onda to treba poštovati, predlaže da apliciramo za Nobelovu nagradu. Zadnjih 20 godina takva nagrada nije dodeljena, pa ćemo vidjeti. Ja skupljam te materijale, širim ovu ideju o zdravlju. Imao sam tribinu u Beču krajem prošle godine. Terapeutevo Podgorica. Podgorica. Pa idete... Pa je bila tribina ovdje kod vas. Pa smo imali tribinu u Banji Koviljači. 13. septembra ja ću biti na kongresu lekara, kongresu u Cirihu, gdje ću imati izlaganje u trajanju od pola sata, gdje će biti uglavnom lekari iz cijele Evrope, a knjiga prva koju sam štampao 2012. godine odvela me na 5. kongres integrativne medicine u Firenci. I ponosim se time, kažem opet, ne da bilo koga omalovažimo, da bilo se kome suprotstavljamo, nego upravo da širimo ideju o zdravlju iz prirode. Da pravimo zaokret prema prirodi, jer sve je u prirodi. I profesore, za kraj imate jedna mnogo dobra ideja koja se nadam da će biti realizirana, a nije bi došli su zadovoljstvo. Vi podgotovujete prv fitocentra u Evropa, koji će go izgraditi i će biti smješten u banja, Ribarska banja, što je navistina mnogo dobro za site pacijenti. Da, bit će pod kontrolom lekara, baš iz onog, opet da kažem, opravdanog razloga, jer lekari su ljudi koji imaju obrazovanje, koji su se spremali za taj posao. Izuzimam neke ekstremne slučajeve i osupanja, toga ima svugdje u svim oblastima života, ali da imaju uređaje, aparate, da mogu da daju dijagnoze, da mogu da provere ono što smo odradili i uz njihovu pomoć da vratimo zdravlje. Dakle, stalno pominjem to i u svim ovim knjigama i uputstvima za lečenje tumora i kancera, kao i drugih teških oboljenja, stoji jedna krilatica, kaže medicus curat, natura sanat. U prevodu, medicina leči, priroda izleči. Postoji mesto gde se tradicija čuva, a budućnost stvara pred našim očima. Mesto koje ide u korak sa vremenom, dok priroda ostaje netaknuta, pružajući mir i avanturu. Ovde svako može naći svoj kutak, u urbanom ritmu svakodnevice ili netaknutoj prirodi. Mesto susreta generacija, gde se stare uspomene obnavljaju, a nove stvaraju. Dobrodošli na Zlatibor. Tradicija u srcu, budućnost u svakom koraku. I za kraj od včera u Kumanovu i Dineska primujete mnogo pacijenti od karcinom, od ciroza na jetra. Gledam дека mnogo ste optimistični, im davate nadež na lujето дека ќе бидете излечени и велите кога ќе се видиме пак ќе бидете на 18 години, а ќе живеете 120. Drago mi je da je tako i mi smo bratski narod, bili, ostajemo. I meni sve ovo što radim sa jednom određenom empatijom. Žao mi je za Kočani, žao mi je kad se god šta desi. Imali smo situaciju gde je bio zemljotres u nekom periodu, bio sam tada i mlad, skupljao se novac i tako dalje. I uvek mogu i želim da pomognem, a koliko smo u tom naporu uspeli, opet će reći lekari. Ja nisam to rekao, ali propustio sam da kažem, ja sam osnivač udruženja integrativne medicine u Ribarskoj banji i ponosim se time da to bude prva klinika, fitoklinika
u Evropi. Imalo je takvih u Americi i na drugim mestima, ali mi smo nekako bili u zapećku, neki ljudi, neki autoriteti negde tamo u toj zapadnoj Evropi i ovoj Svetskoj zdravstvenoj organizaciji bez razloga nam osporavaju ideje i upravo da vidimo, ne da se obračunavamo sa njima, nego da im pokažemo da je moguće ovo što Richard Schulz govori, da i ono što je neizlečivo vratimo da bude izlečivo. I imao sam takvih 200 slučajeva do sada, od kad se bavim ovim poslom, gdje su lekari digli ruke, a evo ga živi i zdrav, ne 2 meseca, ne 3 meseca, nego od 2018. recimo, čovjek iz Beča koji živi i radi tamo, naš čovjek iz Požarevca, koji ima galopirajuću leukemiju, koji evo ga živ i zdravi dan danas, poslom je sigurno 50 ljudi koji su svi imali nešto manji problem nego što je bio njegov. Da. Profesor, благодарам и посакувам многу здравје и да се видиме пак по Куманово. Ви ќе дојдете пак на гости. Hvala i vama, da ste živi i zdravi. Тоа беше професор Милета Мануеловиќ. Поздрав од прекрасниот ресторан Аура Спа, Куманово Спа и се најдобро.